Iad na carach a bhreathan sa gnuasle, fesgad ma. Ha scolf vag a chasteld sesu anna chio agus fiachan i raring. Gun bechor láin hurse a bhí economíanan leca le duine na biachan a churin céil. Ach, mar a huirs mo chara cheddar, ha tar duine an ag go bhfuil biachan mí lachfar agus cunartach nach bechor gan na mianan a bhí lecal churin céil. Sé inal látir is cuancach a hans na mianan, go tcheketh, agus go jevin hain, ha na mianan nas buagach na bhaia dich bliana eras. Leis seo hat de lestanas uafsach ag na mianan a hef dé hat curamach. Agus ha biachan an nach bechor a bhí curamach go muntje na dúche. Biachan of is cear mar cinetach mar eis an blad. Ha mi ceinseach gan de chola sif na haragamitjin, haris it ceanart den BNP net Griffin sa noch gur question time vochim garage. Seo unig an a biachan ag meisje Griffin. Ha sinne an BNP jem biach nach el aatje ag duine nach elk gelsen dui seo idir. Nach el seo gírach scrisal. Ais a rá BBC cearst leis an teagarainiad leis an duine peinsinach cineachal seo a chur an air. Seug va meisje Griffin a chanig ais a makiger a program, ach char o duine san bí an dúr gan tachrach calile. Smarsin, stocha go bhfuil duine smuinigach gur it ma bhain le net Griffin dollar question time is ons gefeiche duine díadach décho górach sa bhana biachanike. Ach, get a chure fiain far a VNP, hug a hulicail tóra bharach sanasach agus artach chun a farty seo. A neiche stay question time, huad a VNP 3 míle beil a bharach. Se aru ecolach a ha seo. Sons go noch net Griffin question time die te luch politikach elle. Dunne messel is cór. Jé se a gunne gur party offigach a hans a VNP. Get a hat fallach it cool Amazon a ha glan a mulach. Han written a ha a VNP is son gutur Michalor is cear. Ha adevin va corle nin résin cojilan is shouting. Ans na atichen far a vel luch a VNP nan beil chorle. Ha eilsi an naifchal cinetal a gol an arte ag astar choldue die trichit as chiat an an da bliane. Ha fadderseach go van a biachan kunnertach ag a VNP a kotichig fiús guntaich van a mienen. Mar sin, nach ele godach fiús smuinigig et barach sanasach or schaif. Leis a chusper a vel sin a brine noch, féime sin kujach smuinigig an surse agus kuag ag a vel na mienen en draaste. A vel kus surse ag na mienen an jo an bechor barach go viache. Mar a hurst headert me ra, chanjel van hurse ag na mienen en draaste a heven stu a veste kuramach, go haar eile biachen gunje. Ha beinen an brein na mienen agus an teven mei a ha koit de program en television is radio is a janu keinjach gewalat seo cears geljor son sulen is kloasen a foblach. Nach an na biachgan a héad a horst haris an sa program an seo kunartach, snach ele dol a gorstachig farach gyn yn gynnis yn bi. Sé dwyd viatanach a ha seo, nam viachse. Get nach ele gobrachig fat na húnie, ha keinig in ulum jen na tachartas in scrisal le Jonathan Ross is Fossil Brand, mar is an pled. Ha beginnen mar seo is shouting, gewel waan is ek duine gewen na mienen gemakuakach, a is gunemiat a vi fekelach me jen diat kuramach. Chanja sin itje de gra, nach bechor surse a vi economien son isje de gunje, die ha tachers an til, so vi torst had is visachig de gunje, wie in ritten ha kutmach gaif. Ach, keinigif, han mienen jane suas, le dunje avistoch, dunje a vis a janu marachken, dunje ikke wel na biachken heen, dunje ha son eriket janu. Ha het sons gebi barach dunje a koited njo geisach dis de programme nachke, njo kianach en peper neach. Agus ma ha scialach yn sgrisal agus cainspasioch achge, bi barach ag duine an. Mar seo, bi na mianan getrich a gianu mach, gyfel ryddig yn tornas eintniche eis na smua na haige firinioch. Bi at a garach ag scialach yn sgan cwr bunos cion. Leis a hulle cael gan i chio, femi gyfas y fygynach ag lenje. Chap y chor lan hyrse a fiag na mianan leca le duine yn biachgan a churin ceil. Siach gyfel na mianan yn is cho cuagoch. Fémi na mienen a vi fekelach leis an stuhat de kuramach, eis bechor duine a vi Jana Keinjach gevelet a kumal richt net lesten as an achge. Tap leif.